Sony bagi chance A73 or A74. Kalau awak tanya saya, memang saya akan push for A74 sebenarnya. Sebab apa? Memang better. A74 ni right now it's the king of full frame hybrid. Harga lebih murah daripada A7S3, and then dia gambar lawa, dia video pun lawa. Dia pun ketinggalan zaman, dia still lawa untuk gambar, no doubt. Ada je orang ambil gambar lawa lagi A73. Cuma bagi saya is 8-bit lah dengan 10-bit. When it comes to colour untuk video ni, saya memang particular sikit lah. 10-bit is the way to go, sebab you can tell the difference honestly. And then when you pakai S-Log pula, 8-bit ni S-Log 2 compared to S-Log 3 10-bit, oh memang way different. Untuk your color grade semua, memang you akan have the power untuk buat sekian-sekian looks yang you nak. And ada chance ni memang saya kata A74 lah. Tapi lah, overheating issue is nothing that you cannot escape from Sony punya A74 punya product. Semua yang professional pun complain, but they still use it even though they complain about it. Dia professional ni, dia tahu limitation dan dia work around that lah. Satu dia ada 3-4, itulah work around. Ataupun A74 Cam A FX3, Cam B A74. Selalu macam tu lah. Saya pergi wedding ke, saya buat apa, saya tengok professional ke, and then saya buat dengan professional. They always say A74, yes I have A74.